The team post zo to lengai tu nin di lak nan kut kanin tlai chan na thongni kulle thum Dipa ni hlei ruk Zaanlei Thawngchim nak chan kan phan chan kan chim ding mi thong tlang tar cheu khatna chu khampat khopi pong ka dauna ka SSC wal ka pasha leng an thi siam nam phun hlei sari an la kho Sagarem chen chi chei khopi ponga SSC wal kap ni firing chemical atel mi bom an thak Muse meng zali meng nga SSC wal kap sakhan chu chaklei siam tlai tangti phu thum ni teng pani he an lak Thawngchim na kan thok changlai marat farm bol kasi Sagarem chen jamu peng khampat khopi leya ralam asial mi SSC wal kap le twal chung siam tlai tangti phu karka dauna ka ral kap pasha leng an thi I tangti phu ni siam nam phun hlei sari an la kho na kong NUG Ministry of Defence in thai ase Sagarem chen jamu peng kom khampat khopi leya SSC wal kap zanhi shong ralam sial in akal mi le twal chung siam tlai tangti phu chu nihin December ni hlei ruk jing leya anika pi ral kap shai tu pakhat telin minung pasha shong an thi pina SSC le chu nu antol chu ka dauna ka chun tangti phu ni MA10 RPG 7 kwa metal pakhat G3 metal pakhat MAS1 MK2 metal pakhat telin siam nam phun hlei sari an la kho tia NUG Ministry of Defence ni an than Khampat khopong ka dauna ka chun Sagarem chen PDF in Special Battalion Pengkom Battalion Pakapha RCDF le CNDF na an tangti tia NUG Ministry of Defence ni an langter Sagarem chen kale miwa ni san December ni hleinga sing leya chinram akai ding moto panhi chu SSC wal kap ni andir ter I moto achip mi pastor pakhat le moto khal tu chu anvel na pina moto song an kir ter ta thei ase moto pol chu se mu sung lam an phaka SSC wal kap ni andir teri pastor pakhat telin moto khal tu na chu anvel na pina minute pakul tlok an khuk an bil ter na kalemi upeng paka pha ni SSC wal kap sakhan palek sakhan piu so chi khwa pong ummi twal chungmi na chu December ni hlenga adong na ka chia in ichial ding in theater nak an rak to na nu in SSC wal kap ni ral shial mi na chu kholeng chhuak lo ding in an kham na tia thei ase chin rama kal hau nandu pau in nan kalin kaniton swal na chun kanin ka na lai tin SSC wal kap ni twal chungmi chu an show chair na December ni hlenga jan sumilam pakwa tuka SSC wal kap ni kalemi chaklaya siaman lungthum shong an ka tia thei ase Sagarem chen jamu peng mutit khwa twal chungmi panhi chural kap ni an rak tha na I jangnum khwa song ni jan December ni hlenga jan sumilam pariat shonga SSC wal kap le akut tang sian ni ral kap SNA le meitei siam thai phu UNLF ni ka dauna lawin le arwang lawin an khang tia thei ase phai jang khwa le jangnum khwa twal chungmi cheu khat chu ni jan December ni hlenga jeng lei fachang an chuan liawa SSC wal kap le akut tang pol ni an vatlai na tia chu khwa pong twal chungmi na ni an chim tle atong mi twal chungmi cheu kha chu an ngei mi thil man sung deu an chu na nuwa zan similam paruk shonga an tha than na I zan similam pariat shonga jangnum khwa a an lut I in an khang tia twal chungmi pakhat ni achim jangnum khwa chu muted copy he menga tlok a hlat na ka ummi khwa ase jamu copy he meng som thum tlok a hlat India Myanmar rin he a I in som ruk leng khwa an sakna khote pakhat ase Era wajiram chansung pengtam pia ma ina datsi azwar mi na chu December zarni na ka SSC kutang palek meithat GAD le CP ni antlai na tia thei ase ahlana chun ma lem
in mai chiawa dat si tholinga ichia in anrak zwar chiaw nana in tlaile khi chu arak umlo atutan belte chu dat si zwar naka license nan ngai lo tin an kanti SSC kutang mi nani aphun phunin tle khi nak an to changcha dat si an zwar ngam ti lo tia pating khwa dat si zwar tu pakhat ni Erawadi Times a achim Erawadi ram thana dat si adi nuin lampong le in maya dat si azwar tu na chu SSC kutang mi ni an tle in hai zwar nak nol an peti na lo tia thei ase December ni sha thokin in maya dat si azwar mi na chu an tle na I pating khwa a dat si dor pani le chong kung khwa dat si dor pathumin dat si zwar tu na song taza choi an si chang na kong palakhene ni amina ummi na ni an chim Kopi in koteya akal mi mo joliti long na song kote le ni an cha mi na dat si pol phar nak nol an pek na lo cha koteya dat si thol khat dat si thol cha thonga tiang aphan tia thei ase chupina alwan cha December ni ruknia jamu kopi thangle muted kopi chung sweli bu sangtwal chung mi na chu ahimnak mun kolin an sam liawa minau pahni thangmin len kumkul le kum khat le tu kumkul chu sianera ka SNA ni anrak tlai na nuwa ramlaka anrak tha na I nizan December ni hlenga ni chawa anruak an mu na tia thei ase muted khwa sweli bu sangtwal chungmi cheu khat chu India ramria an sam I a cheu chu jamu khopi chunga ani dar na Sagairam chen chi che khoponga SSC World Cup ni firing chemical atil mi bom an thak na kong All Burma Students Democratic Front ABSDF Janwang ngei tu ku sonic hatit media achim December ni hlenga sing sumilan pasha shonga michina khwain athok mi firer pani ni chi che khwa pongkam chu pound sanga arit mi bom an thak lenga se me thalin an ka na in twal chung mi le PDF a hliam mi an umlo PDF World Cup na tu chabom kho an dop cha an lung amiti an luak a chhuak tia an chim atutan an thak mi chemical atel mi bantuk bom he TNL World Cup sina an rak thak bal changna kong chu ABSCF in Janwang ngei tu ni achim SSC World Cup ni chemical atel mi bom an man ruanga alung amit mi PDF World Cup na chu an ngandam nak zau khan chu ama liaw an se tri chei peng chunga SSC World Cup le PDF karka da unak aswal ngai tia thei ase SSC ni nizan December ni hlenga ra tuknak ban long pahni an chok chhap I chunglai ka da unak tha sang chhap ani tim nak kong chu SSC tle mi media ni an langter SSC ni ra tuknak ban long pahni an chok mi chu SU30 SME SCE SSC van ral ka phu andir kum som sari le kum luklin lamnak an to ni a atu bantukin an langter he SC van ral ka phu andir kum som sari le kum luklin lamnak chu nizan December ni hlenga singlaya ne piro van ral ka phe khwarara an to I SSC chairman min ong hlain le vice chairman Suwin hani antel pi na alwan chia October thadong laya sanram kul chak lei karen ni ram kul Chinram kul le sagairam chentalin Myanmar ram mun kipa ral kap sakhan chu twa chungshan tai phoni tamngai anlak changruanga SSC ni alhan nakin ral toknak ban long tam de man antim I atu ban tokin ban long pani an chok chapnak kong anlang ter Myanmar ram chung mun kipa SSC World Cup ni van long mangin ka da unak am to leng mangruanga twal chungmi chungin thile hliam an tam I in tamngai aro ruanga ma khwa chwa takin azami an tamngai ngai chang Chupina rampi chole inak tum chuk lei apan ruanga ahlan nakin thilman akai hlaya aidin long silo in dat sile diesel konga twal chungmi an lungrei a thai ngai ngai vanral ka phudir kum som sari lekum luklin lamnak ni achun SSC ni thongni kulden ni liawa anrak chok mi Russia ram ser Su30 China le Pakistan ser FTC 2000G KA28 ral tuknak van long le helicopter musaknak an ngei I tukum thongni kulle thum chunga an chok chap mi Su30 pahni song mizapi mua an langter Sagaram chen kalewa peng shambun kalewa PDF number 9 battalion ni twal chungmin ha chu SSC World Cup meter zanga hlata umdingin
December ni hlei leya ralin pek nak chathan an chwa an chathan chunga SSC World Cup cha rian achuan mi nan CDM SSC kutang siam tlai World Cup palek lepi so thi cha tu thokin siam nam chia dingin le SSC cha rian chuan ngol dingin ralin pek nak an langter twal chungmi na cha annun him nak ding cha SSC World Cup kal nak kalewa palek sakhan ong chan ta palek sakhan le masing palek sakhan pongkam a kal loading in le chu sakhan na he meter sanga a hlatna ka dingin raldin an pek na ralin pek nak nol ngai lo ruanga harnak atong mi an uma chun tran lo lak an tim lo nak le Myanmaram chung hun ke pa ka dau nak azwal chin I khopi lak ka dau nak kalpi si cha a rian rangin SSC asham kan bong kho nak dinga kalewa PDF zong ani swam chu ama nak kong kalewa PDF ni an than Sen ramkul chaklei nam san khopi chu nizan December ni hleinga a chaang World Cup CNLA ni an lak kho I fetar asina kong chu CNLA shrai tu pakhat ni People Spring ka achim CNLA ni nam san khopi ka dau nak chu alwan sia December ni shain an rak thok I azar khat lok ara unhu December ni hleinga ni a khopi aning pin an ukho chang nam san khopi ka dau naka adong nak bi atang mi SSC World Cup biu ha sakhan an lak kho nak chang na kong chu CNLA try to pakhat ni chun achim nam san khwa twal chungmi pakhat song ni nam san khopi chu CNLA ni an lak kho I SSC World Cup ni wan long mangin san tiang pe tlain ka dau nak an twa tia achim ve alwan chia December ni hlei nishani a nam san peng nam khe khwa pong kadaing phu tlang par sakhan chu CNLA ni an laki a thaijing December ni hlei khat ni a nam san palek sakhan le nam san kong mu sai World Cup sakhan song an rak lak chu pina nam san khopi chung SSC ni be pinga ya an ro mi sepi ulak phak se jung sakhan song December ni hlei thum san laya an rak lak I adong nak big atak mi nam san biu ha sakhan chu ni hin December ni hlei nga an lak kho SSC World Cup ni nam san sakhan an song lo nak nga van long le siam ngan mangin voi tam ngai ka dau nak an to na in CNLA ni an lak kho chiam hlaya van long ka dau nak ronga an ma SSC World Cup chung li la in thi le hliam an tam CNLA ni an lang ter ninga December ni hlei nga ni nam san khopi chung ka dau naka SSC World Cup ni ATR 42 van long in voi nga The Fighter in voi hlei nga Mi 35 in voi sha Manton khalaya sakhan in siam ngan voi som thum le voi khati in ka dau an bom na ronga in som thum leng arok chupina twal chungmi chungin minung pathum an nun nak aliam ve Sandam kul chaklei mu se mengsa le menga SSC World Cup sakhan pi chu chaklei siam tlai tangchi phu thum ni an lak kho I siam nam le jen kwantalin theng pani song an lak tia thei ase December ni hlei nga sing similan pathum le cheu shong in zan tiang mu se pengum SSC World Cup cha le panga sakhan chu tangchi phu thum ni an ka I December ni hlei li sana an lak kho na in SSC World Cup ni van long le missile bamin an ka tuk cha mun ma them hlim nak an to khawlo December ni hlei nga sing leilonga sakhan di lak le theng pani telin siam nam le jen kwan an lak kho na kong chu chaklei siam tlai tangchi phu thum ni an lang ter SSC World Cup biu ha kong sakhan telin theng pani le siam nam le jen kwan an lak I van long helicopter le missile bamin SSC World Cup ni kada nak an to na kong chaklei siam tai tangchi phu thumin ral mai akal mi na ni an chim Operation 1027 athokin atu tiang chaklei siam tlai tangchi phu thum ni SSC World Cup sakhan za thum deng le khopi pasari an lak chang Tulukram Beijing khopia December ni hlei zan minung chhokwai an tam liawa tlang long pahni ipa swal nak achwak I minung zanga leng si in an phan tia thei ase nizan December ni hlei nga se in minung zali kul le thum an chhuak I minung zali pahni zoru akyak mi an se zunga an umri Beijing a atu bantukin tlang long ile na kau hi a umbal lo hosha atlak cha a
ทางลงลำจูอันนานง่ายๆแต่จนเบาไงตูประคัดนี่อัดชิมมีบอมชานตูนานี่ทางลงอิปะสวลนักะนุนนักอเลียมีอันเลาจูอันวานชัดตุกนักกองอันชิมทางลงเอลีนักกองเฮเปตไลน์โซเชียลมีเดียสุยเซเลทั้งแชทนักอีทางลงลำจูชาเตอินเจ้าเคนอสิลาวโมตีอินเบฮัลตูอันตัมทางลงระยะจนเบาไงตูเบจิงซับไวนี่ฮีทางลงเอลีนักกองะฮีทางลงเอลีนักกองะไงเทียมฮัลนักอันตัวเทียมหาอปูมีนาจงอันนี้ทบุลนักอดีเฮลมีวิลเตกันเลียมดีไลเตียอันหลังเตอร์อลวันเจียนิตลอมปัลซงะเบจิงฮะโฮชาชับปิปีอินอันตลักจ้าโมจลัมทางลงลำเลวันลงอินควาลนากงอันนาอันรักนกง่ายๆแต่ไทยเซตุตันกันทองชิมนักจมาวิลหิงกันดงเตอริไลนันดีลักจุงะกันนิลอมตุกชิงชันกัน YouTube channel เดชิมโพสต์ทีวี channel เฮ subscribe กันตัวเปียกริเจ้าดิ่งอินกันอินซอมนา